салом алейкум бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. қурби асъор барои имрӯз. дӯстон, дар ин канал шумо қурби рубл, евро, лира, русӣ ва юанро метавонед дастрас намоед. $100 амрикоӣ баробар аст ба 1094 сомонӣ. дӯстон, қурб ҳар лаҳза метавонад тағйир ёбад. 100 евро баробар аст ба 1127 сомонӣ. дӯстон, евро назар ба дирӯза поён хамидааст. 1000 рубл дар Бонкои Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар аст ба 110 сомонӣ. дӯстон, рубл назар ба дирӯза ба 1 сомонӣ боло рафт, ки ин хеле хушҳолкунанда мебошад. 100 юан баробар аст ба 148 сомонӣ. дӯстон, курси юан ба 1 сомонӣ поён хамид назар ба дирӯза. ва 100 лир баробар аст ба 31 сомонӣ. дӯстон, ба ин канал обуна шавед, то аз курси дунё хабардор шавед. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود.